Ecclesiastes chapter 12 verse 7 narfasar berkata, "Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it." A scripture ay tigarigits ng Nupwen iris bevero beriwiri dust ika ewe bun ewe earth. Nge egun and the spirit will return to God. Egun God eferi, God efang ebeban pusin niwiriti ewe God a feri. Nge Nupwen ebwe niwiriti God ebwe uda mwen mesen God mi bung naran obugu arabas. Ikabi nukuruk non met Christ aferi warawi rapagas veriden obusobusen arts tibis medicine ika ieben mi rogorong usun borosan nim usun good news of Jesus Christ nge kun seri ika esewochen ebwe nukuruk non me garaye iwe God tori feri bugun ika eboran narawe kei esemuch ika ebran nam ren ko tori fen no pokiten annawun naran an nukurik non metewe Christ every fan esegasits mewan ewe rapagas cara webi buburo ari betikits seriats tibis cara webi buburo merikichu seri rochobak warong kits non an saram cara we mi buburo warawi rapagas tu fitsin furry eke methods ngera kapaseis iwe en mirgu en mi warogam ebriguru non metewe Christ furry farasegasits posipotori kura marai ika en mi pusin warong ebriguru non fur murin pekopokura varai ren purboruk at fur murin esetori pasifirikits nge en Christ ewe sacrifice marawarawe mi murin seri aruputing torian merawarawi repeges tori balan marasefen marawen Christ ewe murin adori an ebwe amarawak. And the question is, do you believe in that? Not bukan Genesis chapter 2 verse 7 era. Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being. Nupwen gota furi Adam ngasararong ewe kasagasin maray non ewe pun mi fur non ururun got ewe wiriti even arabas mi tufijin ngasagas ngasagasin maray nifang merin got afeito serigot nge bokiden tibis iwe siya towa serigot nge noran got words fagato Jesus Christ pun ewe meri medicine tibis mewari verufan nge rakapaseis med en mirugu nge John Christ me beri tibis buri gare beri ausering merorong mesire usure good news of Jesus Christ nge kese take it seriously kese fang marawam ngeri Christ kese mood ngeri Christ sepe kese uri baraw ewe God even God mi bung nararabung usurbet Ecclesiastes apasa Nupwen iris bevero ebwe niwiriti pun ngegun God efang ebor pusin uda mwen mesan ngekot ebobugu yan eboroye awo purere berbio siringeri and God ikaroro usuran God words non Christ Jesus nge erbi take it seriously naram evaluate diri barawo iwe fang marawo kahawasewsin sire nge koporretira chogochere ferribet mibung bukopotoore kura barai esap verfer mibung ebo abarawak nge and Christ verfer mibung metewe biawesi ewa gangorawi repeges ira met atori feruk ika mira gobwe eber mibung mwen mesen
God. Nupwen God buron noguruk ngakurok ngerbi cover by the blood of Jesus. Niwe irachek aren om ko botogori kurabung mwen mesen God ren om noguruk non med Christ aferi. Warawi repeges. Awo pun kapas eboe fang sarabin non ekie kumere tipo pokiten and Christ agang veritas. May the Holy Spirit lead you and guide you. Sirikerai dorfin feno. Kiriso. Swapatsu next video.